clear tu le ngai thatu te inzawm in chi bai vek ule tunlai chu 3 idiots hawin soi an hlo thar riau maya khonge 3 idiots hawan om ti po a viral na sa ni engia chan kan ti chuan tun hnaya chongeya norna lan tir mek engineer lar tak pakhat Sonam Wangchuk wangani a Sonam Wangchuk hi 3 idiots movie lo chwa chan kha ani an ti wangani American chan na 3 idiots a changtupa ber rancho character kha activist engineer lar tak pakhat Sonam Wangchuk shingnun be chana siamani tinan soi china chungte chu tun ma chang to an soi dan ve reng ania enga tinge tun nuwa an soi tharle chiam kan ti chuanin Delhiya jantar mantara Sonam Wangchuk chuanin zirlai te ta na bein need paper leak chungchanga Union Education Minister Dharmendra Pradhan laka alung oilo na tilan tirin cho angheya isom ni chung je chu cho anghei to ani chu wangin ama po a chaw cheto hle a thi chep to angte na chan chin an soi hiala chen khat phei chuanin a thi to angte nan lo chhuwa hiala ni masi he video ka bwa sai la hi chuanin ala thi em big lova ama Sonam Wangchuk hi chu a chaw cheto hle ti hi chu thudi kani a thala karon chhop chwa thar bera po a chair to lu to ka anak ru thate alang vek to an ti hial bokani Sonam Wangchuk an nor akal pui dan hi a thak ti polan tama hei hi chu mani le mani in shem na dik tak mani nun na lak na ani anti chuti rualin support tu po an tama chung ho ngai dana chuan India rama hi chuanin kongzo vak vakemo social media kaltlang alung oilo na tlang output cham ringot hianin kongrau engma su to lova ramshai tu ti ati har zo tak tak to lo stage shang deng chak khat thei tur khopa nor kalpui top te ani lo chuanin ngai event le soizui tak tak hi an hlo to lova Sonam Wangchuk po ina hetyang zonga nor akal pui top mai hi atrol na chin a reng bokani adu thlan na le athutluk na te hi kan sha thiam puye anti tin ama mi mal ham chata tur ni lovin zirlai te zong mi ho safa ani emo mere thei fa po ni se chung ho ta na be chu ani emiaw wangin abik takin chalai zirlai ho phei chuanin Sonam Wangchuk chu an ngai sang zwala antana thil cha tam tak lo ti to tu chu an da sang hliani Sonam Wangchuk support to hi an pun bel zela faktu po antam chonghei mewa anor na mun kalchil tu po antama chanchin bumi te po an pungkhom nem to hle a amuna hian in hauwa na te han in negle de sok na te po athleng chhin ani ma se mitam tak chuan in 3 idiots anon lamri chho ve chana ashing nun be chanin film hit takan siam to a Sonam Wangchuk zaran zawa sumtam takan laluta mase support ama mo ber lain 3 idiots film siam tu te chu soilo achang tulang sar pathum te me upo anon in lan reng lova Sonam Wangchuk support zongin engma thu anon la soilo boka hei hi chu thil dik lo takani anti 3 idiots film siam tu le 3 idiots achang tu te chuanin soisel an hlo na sa hle ni ti chuan 3 idiots voi uya tia mizoten kan shadlar chatur character changchuak tu actor vadia chu aron tong chuak ve ta a Sonam Wangchuk a support zia aron soya video aron upload ani hi chu aming pa ngai ama in chatur ti in Indian mi puitian kan shelar zok boka chatur tin han soi maila chatur chuanin a video ron post a chuan Sonam Wangchuk alung oilo na chante juni somni paria da chang to engma ei du lo na chante Education Minister chu bang se adu na chante asha thiampui vek thu asoya a support boka ma se hetyang zonga han omreng mai chu anun na ina tor pha a hlau thu te po atar lang bokani Phunshuk Wangdu thi turin ka du lavanya ti naron soi Phunshuk Wangdu hi chu 3 idiots changtu pa rancho ming kha ni akan la shat fik karing ama chatur ngei po hianin Mr Wangdu anti deu tral kha hetyanga actor Vaidya an chongkam aron nei nuwa hianin 3 idiots rancho character chu Sonam Wangchuk shingnun be chana siam tak tak ani irin pha hi an tamboka hetyanga chatur character changtu perina video aron ti chwa nuwa phei hi chuanin mitam takin 3 idiots le Sonam Wangchuk chu an soizom na sale zwala tinge chatur cha hi aron la chong chwa khonge changtu te ber pathum kha an om anti sup rengani ti chuan le 3 idiots changtu pa ber Amir Khan chu aron chong chuak ta a chang takin thilom zia aron soifia 3 idiots movie chu engineer Sonam Wangchuk shingnun be chana siam ani lo thule 3 idiots chanpui chatur rol changtu actor Vaidya thu soi chu adik lo thu aron soya thilsha swalian takani aron ti London Indian Film Festival chimin Amir Khan chu stage host in a koma biak na neya
thutam takazota Sonam Wangchuk hunger strike protest awanga India ram chunga Three Idiots movie thatho tu ten soi an hlo thar chungchang te po zona azota Amir Khan chuan toifel takin a changani Three Idiots movie writer le ke ngei po in Three Idiots movie siam ani lai boy po ani lai khanin pu Sonam hi tungya ni kan la shelo shim shim atia Three Idiots writer meu po in Three Idiots azia lain Sonam Wangchuk hi chu a shat lo thu Amir Khan chon a soina ni Three Idiots an shoot level kumsang ni pakwa level khachuanin Sonam Wangchuk hi alo la shelar ngai lo shim shim ti a soitum na ve mai ani a keni po in activist lar tak tak te chu soilo milar tak tak te po kan shakim vek big lo ang hiani Amir Khan ani awange mo film writer ni iwang ringot khanin mi zongzong ram mangai tu te zongzong kha an shelar vek big kherlova chumi a soina ki zok chuani la ko iwak tur po chuang lo tin Three Idiots hi chu chitan bagat novel lar tak pakhat 5 point someone ti na inspire zo kani a rancho character po Sonam Wangchuk shingnun be chana duan chwa ni lovin Three Idiots siam tu te pani Rajkumar Hirani le Abhijat Joshi ten engineering school an kalaya an classmate pakhat ngai to chungdewa an duan chwa zok ani a Aumzia chu Three Idiots hi chu chitan bagat novel 5 point someone inspire chawani a asiam tu te ngei po in tu mi mal nu na changma in an phwa chuak lo an ti to bokani ashim shimin he thu hi chu an soilar na kha rei to a chidan bagat novelina a inspire ni an ti na hi chu rei to mase mitam tak chuanin Sonam Wangchuk shin nun be chana siamani an ti tlatani tin Amir Khan chuanin chatur khan ati diklo ati a ashe diklo asoi swal ati na angani nichina kasoi angkhan chatur po khanin Sonam chu Three Idiots movie lo chwa theina chan angdeu khanaron soya aron fakluama mase Amir Khan ngei chuanin ati diklo ti inaron soi fya saka dik tak chuanin thudik anilo thil shat swala ni ati Amir Khan chuanin Three Idiots kan shoot lai khan Mr Sonam hi kan shingai lo shim shima ke chau ni lovin Raju le Abhijat te pani point khati lai khan pu Sonam hi chu an la shingai lo shim shim ati ama ero chu Mr Sonam hi parau pui takani a zakai turin a chanchin be chana siam character a om kher angai lo ama ngei po in rancho character chu ama be chana siam ani lo thu soi china ama ngei na ron soi fya da ito lo mati ni You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that Yes. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. You heard it. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. But I think all of us are very concerned for his health and his life. Amir Khan chuanin Sonam Wangchuk chungchang soibalin tu te po ina shisel na chungchang te chu kan ngai to apui vekin na rin oma chungei na hi ati to vat kan bei seitlang vek nge yang ti po asoi boka Sonam Wangchuk nun na in ator phang ti a hlau thu te po asoi bokani kum enga mazat kalta khan Sonam Wangchuk po in Three Idiots chu ama be chana siam ani lo thu hi alo soi fo to china ama berina soi nuwa po mitam tak ngai dana chuanin ama shingnun be chana siam ani antitlat boxi a engpo chu ni se hi chu a aboi thak ve dawani Sonam Wangchuk ngei chuanin a filmmaker le a writer te po in min bilau shim shim ati a ama shingnun le Three Idiots a character poimo ber phun suk wangdu chu in an na nei ve deuh thoma se mi ten an ngai bel thilvel mai chawani ati Sonam Wangchuk chuanin kumsang ni pariata Amir Khan ne na anin mu chungchang asoitela chumi chum chuanin Amir Khan bula chuan India Pakistan ramwai chungchang film lam ngai to tura adu thute po ashil chungchang te asoi chwaka kumsang ni pariat CNN IBN event da Sonam chuanin ladaka zirna lamat na chatak tak athu awangin Real Heroes Award adonga chuta chuan actor Amir Khan po akalve an pani chuan anin muliam mayani lova anin bia anti ti dun hial ti po asoi chhuakani
Mase tun haya American interview na video July ni som puru kamia khachuanin Sonam Wangchuk chu Three Idiots film an shoot lai kumsang ni pakwa a po khanin alashat ngai reng lo thuka sei box si a an thu soi hin kal dewani pakhatin sang ni paria December thla kanin mu a kanin be a kan ti dun luam ati a pakhatin sang ni pakwa po ka shangai lo shim ati ve boka he wanghian mi tam tak chuanin American hi an ei lo pha ve dewani dot asoi angian ngaya Sonam Wangchuk chu muniam angdeu te po inan ngai ani engpo chu ni se he video bi khi chu Sonam Wangchuka nor chungchang lampang ai ma chuan hemi protest le Three Idiots an soizom tlat mai hemi chungchang ron soi fiana ang chau hi ni a tin request po kha om shim bok nen chu wangin engatinge a protest lampang hi a soivak lo te kan lo ti takin chu a karon soi tel zeu du ni Sonam Wangchuk hi juni somni pura da chang to a chonghei khala ni a Education Minister chu bang se adu hle a masi ama po hi a chaw cheve deuh to a he thu ka bwa sai laya a chanchin update ta kha chuanin police ten jantar mantara changin damdoi in lampan pui turin an zon chuak ti po oma an zon chwalai te poin boina a chuak ti te hialin an soi bokani thimai thaidin hmuna adin to awangin damdoi manga in enkol na kalpui chhauchan turin damdoi in lama phur phe ani ta ni an ti ni masi a chat chwa poring lo hi an tam viau engpo chu ni se thlir tu te tun chumatan chuanin khati zong kha ka soi thei sha thei chin chu han ni le phot mai se video karon poster te min lo ngai chan sak le chho don nya